la sithi khona ngaye konke kuyenzeka. Mkhozi wami ziningi izinto sidlula kuzona. Ngiyabona sengadecide nje elifeini ukuthi sizocathulisana. Okunye kwako kunzima uku-understand, okunye kwako kunzima nanokuthi sivumelane ngako, okunye kwako kubonakala kuyinkinga nje ukuthi ngempela sesingezwa ngomapule ubani wakabani. Ngiyazi kukhona izinto ezifana nalezi empilweni, kodwa ekugcineni kwako konke masizoqonda uNkulunkulu edala umuntu, uNkulunkulu enza umuntu emhlabeni, umenzelani, umdalelani ukuthi azokwenzani, yini le ebaluleke kangaka ngomuntu emhlabeni. So ilapho ke ingxoxo yami yalolusuku lwanamhlanje ekuthenini ngempela besidalelweni sizokwenzani emhlabeni, yini le baluleke ngathi. Ngike ngakhuluma ke kakhulu ngeviki edlule ngoba ngifisa abantu ba-understand ukuthi masila sithi ngaye sikhuluma ngomoya, umoya kaNkulunkulu. Ngoba iliyasho iBhayibheli lithi uNkulunkulu umoya, ufuna futhi abazomkhonza bekumoya. Thina ke labo ezizama ukuyilungiselela, number 1 masilungiselela lento asikwazi ukuvele nje siqhamuke sesithi hey thina siumoya, singa-understand sohlobo luni lomoya, singa-understand nanokuthi kulomoya ngoba phela uma umoya kusho ukuthi khona izwi lakamoya ophila kulona, kufanele u-understand, ekufanele futhi wenze izinto ngendlela yakhona. Now uma ngingena ngale ethi asibe si-understand ukuthi we are in a spiritual world, we are spirits. Uma ke singama-spirits nje bakuthiwa khona amahle khona amambi, thina siyimaphi, so that sizokwazi uma ngabe sikhuluma ngamahle sikhuluma ngokuthi ama-spirits anjani, ithini inhlalo yakhona, ukuthini imphumela yokuhlala khona, kumnandi kangakanani, kumbi kangakanani. Same applies with the evil ones. So yonke lento operates, yonke lento exists, and angifisi kube khona umuntu ozokwenza ngathi lento ay exist kanti iya exist, and into ebalekile kuthina uku-understanda its existence ukuthi siphila kanjani kuyona uma ngabe kuyileso simo leso. So I'm saying to you, welcome to the world of spirits. La sithi khona spiritual growth session. Spiritual growth session ayikho into engakhulunywa. Eyokuqala eviki edlule engithe master sikhulume ngathi know your spirit, know your spirit, feed your spirit. Into engigcizelele kakhulu ngeviki edlule, recognize it, sazi spirit sakho, ebese uya qala ke manje usifeed spirit sakho. Now ngeke ngathi mangabe uzosazi ngakhuluma into eningi nendlela thina esenza ngayo izinto, nendlela ekwenzeka ngayo izinto kuthina, ngase ngibeka izinto zokuthi uma sizoba ignorant, we must know ukuthi uma kukhulunywa ngezono, so we are one of abantu abenza izono because we ignoring the fact that we are spiritual beings. So kune certain way that is expected for us ukuthi ivele, and umuntu makuthiwa umuntu kamoya, umuntu onjani, umuntu ekufanele abonakale njani. So yonke ke lento engizama ukuyenza ke ngiyiveza mina, ngikhuthaza ke ngigqugquzela kakhulu lokhu kokuphila kokamoya ohlanzekile nohlambulukile, ngoba ngi-understand into eyodwa ukuthi ngoba sengike ngaqala ngiyabona ukuthi izinto ezihlanzekile nezihlambulukile, izinto ezizwanayo nami, yinto engithandayo kuba kuyona, yinto engithandayo ukuhlala kuyona. Angikwazi ukungayigqugquzeli, angikwazi ungayipromote, angikwazi ungayikhampeneli. Wonke umuntu uyakhampeyina manje for amaqembu abo, nami ngikhambelela iqembu labazophila bahlale kumoya oyingcwele, kumoya ohlambulukile, kumoya ohlanzekile. Yiyo leyo engimi ngayo ngoba ngi-understand i-mandate, ngi-understand nokuthunywa kwami kulomhlaba ukuthi mangikhona ngikhonela ini, why mina ngisaphila abanye bengasekho emhlabeni, why mina ngisakhona, ngisanomlomo, ngisane-voice, ngisanako konke okuye okungenza ukuthi ngiqhubeke. So I am campaigning for uHoly Spirit ukuthi usebenze empilweni zabantu, uvunguze empilweni zabantu, umoya ohlanzekile uhlale kithi, umoya weqiniso usihlale kithi usihole njalo, umoya wokuthula uhlale kithi usihole njalo, umoya woxolo
nothando kwenzeke the very same thing. So that is why uzohlezi njalo ungizwa ngiloko ngikhuluma ukuthi hayi ibalekile le yokuthi understand ukuthi siholwa umoya ngoba sika moya singabaka moya onjani ke ohlanzekile nohlambulukile. Siyokhuluma ngomubi ngoba nakhona zikhona izinto ezisi-affectayo ngokuba khona komoya omumbi. Angeke sithi ngoba nakho ukhona ngoba nakho asothandi ngesisakhuluma ngaso sizokhuluma ngawo si understand futhi if you do operate in the evil spiritual realm then yini efanele wazi ukuthi mayisiyenzeka uyilindele futhi bese uyayivuma ngoba wena ochoose to operate kuleyo evil spiritual realm. So asikwazi sini ukuthi silwe nawe but we will let you know ukuthi where you are operating this is the place, this is what is happening mawula. So nazi izinto ekufanele uyilindele uhlala uphile ngazo. Same applies wasigqugquzela loka moya ohlambulukile. Ngiye ngathi ke ngeviki edlule ngiyathanda ukuthi sithi recap kancane ekuthenini how do you feed your spirit. Usuyaqalile urecognize, usuya understand ukuthi ungubani, usuya understand ukuthi uzele nemhlabeni, usuya understand ukuthi uthunyweni wena, usuya understand that God is a spirit and ufuna abazomkhonza bekumoya ungene kanjani kumoya. Understand the world of spirit ngiyazi ukuthi kusathatha isikhathi kodwa kancane kancane masilokhu siyincenga kanje ngicabanga ukuthi kuyophela isikhathi leso esikaliwe sethu sesi understand sesikhona sesikumoya sekulungile futhi nezinto eziningi. Ngiye ngathi kubalekile kuwena ukuthi bese ulalela umculo ohamba negazi olungisayo ongalimazi ongabulali uphinde futhi ucule na uhlabelele because you do have the gift. So ukuhlabela kwakho ukudumisa kwakho ukubonakalisa nawe ukuthi Nkosi ngiyabonga nani ukuthi nginane voice noma ngabe abanye bayibona inhle noma iyimbi kodwa mina nginayo, then I will use it ngendlela right ukuze ukwazi ukuphila kahle. Bese uyangena nasemanzini, kubalekile ungene emanzini ahambayo, ungene emanzini amahle ahlanzekile, ufake mhlawumbe nama bath salts mangathi usendlini, mangathi kunomfula ngakini. It's so important ngena kuona nakhona nje ukwazi ukuthi njalo uhlezi wena uhlambulule and awungeni nje uyithulela, uyangena uyakhuluma nakhona ukuhlambulula. Kuningi ekufanele sicishe kuthina, fanele sicishe the soul ties, fanele sicishe yonke lenhliziyo embi, fanele konke sikuzame sikunenge. It's not gonna happen overnight but sizolokhu siyincenga sihamba nayo. Bese kuba nalomzuzu wokumeditate nawe uzithatha uzibeke kwelinye izinga ngokoka moya ebese ulungisa ikhaya lakho libe lihle, uhlale nje isikhathi sokungenza lutho, uphinde futhi uhambe uwalke nawe ukuzizwe ubone indawo uzi nature uze futhi makabe ukuthi ngempela uthola ithuba lokuba semakhaya noma uthola ikhaya ithuba lokuthi ube sendaweni where birds are singing and there's nothing else ama truck umlilo eyini edlulayo kodwa uzokwazi ukulalela imvelo ikhuluma nawe. Ebese ke ngelinye ilanga nje ukwakhanyisa nje amakhandlela kube kuhle endlini nakhona wabuka wabona yabona nje ube kwenye level. Ngizama njalo ukuthi ngithi kwena iba kwenye level, hamba ngokamoya, hamba ngokamoya ubheke la kuhlanzeke khona, ubheke la kuhle khona, la wena uzothola ukuthi ena ukwipeace khona. Even incwadi amabhuku wafundayo wabheke nakhona ngokunjalo akube into ezokwazi stimulate lento enhle lo moya omuhle ngaphakathi kuwena bese uyakhuleka. Kubaleke kakhulu ke ukuba ne communication ne higher power that brought everything into existence. Bese ke slower down kwezinye zezinto ngempela osuzenze kwazi kwadlulela kuzona, awuzami ukwehlisa pull buyela ku gear number 1. Angazi ngingachaza kuthini lento ukuthi awehlise kokunye step by step, thatha okukodwa ubone ukuthi ene lokhu kuyaphumelela yini, uthi mase kuphumelela sekule ndawo efanele kube kuyona bese uqhubeka nokunye bese uyahleka. Enye izinto le efanele uzisurround nendaba yokuhleka, hleka nje. Find izinto ezikujabulisayo even if ngabe kuthiwa kwi-situation where you lost somebody that you love, find izinto ebezikujabulisa zikuhlekisa ngaye so that ngeke uhlale enhlungwini yokuthi akasekho but uzohlala in his spirit because his spirit will live. Kodwa umzimba uzohamba usuke phambi kobuso bakho ungcwatshwe, you'll be left with memories. If you have pictures you'll be left with that, if you have videos you'll be left with that, but ispirit sakhe sizobe saphila savunguza hlala kusoke bese ukhetha lokho kuhle ebekunihlalisa uyozwa ukuthi umoya wakho uyohlala ube kanjani. That's how you recognize and feed your spirit ukuze ukwazi ukuqhubeka. Ngifisa ke siqhubeke ke kulolu hlelo kodwa ngaphambi kokuthi siqhubeke ake sithathe ibreak kancane ngikwazi ukuthi nami ngiphefumule ngoba ngiyayizwa lento, ngiyezwa nami ukuthi hayi angisekho ngedwa la, sihleli impela sibaningi sizokhulisana ngalento yokuthi
How do you feed your spirit? How do you recognize your spirit? Umoya wakho, umphefumulo wakho oyikona wena. Before size sigijima ukuthi yolungisa abanye abantu, let us start with ourselves. Thiwa into charity begins at home. Yonke into nomsuka wayo, inama roots ayo. Asibuyele empandeni, silungise senze ngendlela esilindele ukuthi masenze ngayo kuzolunga konke. It's only a matter of time. Take things easy, be slow kwizinto zenzayo, phungula okunye, ube right ngaloko nako, qhubeka ubone ukuthi kuyaphumelela yini. Indaba yami ke enkulu mangisho njalo ngithi sikulelizwe la kamoya siyalungisana. This is a spiritual growth session ngoba uma singezoyikhuluma thina ngelanguage esi-understandana ngayo kuzoba nzima nakwabanye ukuthi basi-understand, especially laba abangakangeni bengaka-understand kulelizwe la kamoya ohlanzekile, kumoya oyingcwele la silawulwa khona umoya oyingcwele, siholwa khona umoya oyingcwele, abazi ukusi-understand. So we need to understand ourselves kuqala. So silapho kahle kahle sikhuluma leyo ndaba and kuyoze kulunge sisayikhuluma le ndaba, kuyoze kufika isikhathi sokuphela sisayikhuluma leyo ukuthi uma ungezokwazi ukurecognize your spirit, ungekukwazi ukuthi futhi uphinde usifide, then sizoba nenkinga yokuthi wena uzohamba uloku ugxumgxa. Sithi siyakubamba ngapha awubambeki, sithi siyakhuluma awuzwaka awusizwa ngenxa yokuthi wena indlela oyihambayo yile enye eseceleni. Now ngiye ngakubalula kakhulu ukuthi imimoya mibili kuyahlukaniswa ukuthi omuhle nomumbi. So mina ngicampaigna, ngigqugquzela, ngifisa engathi wonke umuntu abengabuya ngala kulomoya ongcwele, kulomoya weqiniso, wokuthula nowothando noxolo, lo engithi ngaye konke kuyenzeka, because sengiye nga experience ngabona futhi imphumela yakhona emihle. Now kuloka ivilike iwona lo engithi sengiye ngawubona nakhona ngiye nga experience, kodwa kwangaba yindawo engithanda ukuthi ngihlale kuyona, nengafisi futhi umuntu owazana nami nongikhonzile nengimkhonzile aphinde ahlale kuwona. Now lo ngifisa ke sithi masibuyela back kancane sithi recognize your spirit, la sithi khona zazi khona ipart engiyengakhuluma ngayo mangithi feed your spirit, engifisa nje siyicoshe yona kuphela. Yabona mawuhleli useshaweni, ayikithi useshaweni noma usemfuleni ubuka amanzi ehamba, uzwa amanzi uzwa amatshe, uzwa inyoni, akukho kunye okuzwayo, but uzwa lento engisho amanzi ehamba, noma ngabe usolwandle uzwa amagagasi egubha, uzwa that flow, noma useshaweni uzwa nje amanzi kuphela, awukho umsinda, akukho lutho olunye. Ngoba ngiye ngathi kubalulekile ukuthi singene emanzini, singene sifaka ama-bath salts ama-bathroom ethu, asizwa lutho badlaleke nano music, but sengisho ukuthi kodwa wedwa and alikho ibhasi, awekho opopopopo amahutha, awuzwa imoto, but uzwa wena nalento ekhona at that time so peaceful. So ngifisa ke sithi masithi recognize bese sithatha naleyo feed naloko kudla kukamoya bese siyakhuluma ngako, sikusondeze eduzane nathi. One nje mohleli uwedwa, ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu mangasavala amehlo ayicabange lento yeshawa, ayicabange lento yamanzi, ayicabange lento yomfula, ayicabange lento yolwandle, ukuthi umuphi lo moya, bese uba kuleyo ndawo njengamanje nje ubulalele mangabe uyakwazi usihlele endlini, mawuthi uya driver try it uma ususekhaya, ngoba uzosuka uhambe kakhulu ube kwenye level. Now uma usulapho kunezinto ngifisa ukuthi njengoba ngithi recognize uthi wena umoya wakho ukanjani. Yabona meke wathi uyahlala uyathula, wezwa ukuthi awuhlelisekile kahle, kunento ethi khala manje, yini lekhalisayo, ibhekeke le ukuthi ukhaliswa yini lekhalisayo. Kusho ukuthi kahle kahle okakabi nozinzo, kabi nokuthula enhlizweni yakho. Number 2, uma wathi kwavela nje izithombe somuntu othizeni, mhlawumbe lo muntu awumfuni, mhlawumbe lo muntu wabozwa ngaye kambi, mhlawumbe lo muntu ena nikena xabana,
kwavela nje isithombe sakhe noma kwafika ama-thoughts akhe lowo muntu, then it means wena awedwa lapho, kahle kahle kwakabi wedwa. Kubalulekile ukuthi uyi-understande naleyo ukuthi okay njengoba efika ufikelani, mhlawumbe uzothi uyacabanga futhi ucabanga into embi eyakuyenzeka yabuya kuwena. Naw ngifisa eyakenzeka kuwena nawe siyabuya njengoba ula olwandle, njengoba ula wena, you went there for the sake of peace. Wena ungene kubhavu wafaka ama-bath salts wakhanyisa mhlawumbe noma amakhandlela for ukuthi ube at peace. But when those things zingenzeki, ungakutholi ukuthula kodwa kubuya lezi zinto ezimbi, then that's where you are able to recognize ukuthi wena kahle kahle isiphi ispirit ohamba ngaso. Now uma ngabe sifida lesithi ngaye konke kuyenzeka, sikhuluma ngomoya oyingcwele, then lezo zinto fanele kube ukuthi uma zifika kuwena ngoba umoya oyingcwele uyagayidana, izobuya into ethi fanele ngabe kade ngadlula kulento, fanele ngabe kade ngakhuluma ngalento ukuze idlule ngibheke okunye engibekele kona i-assignment yami. Kodwa uma usafika ukuthi Cliffy, usafika ukuthi ngathi ungashaya umuntu, kufike ngathi ungadinwa, kufike lama-assumptions lawo wena oyitshela ukuthi amaqiniso, ngoba vele ikhona indaba yoku-assume uze uconclude ukuthi lento iyiqiniso ungazange wabuza, wazange wangayinika ithuba lokuthi uyobuza ukuthi lento injengoba injena yini, then kwafika lezo zinto ongakazi uyi-verify kodwa zagxila zankulu kuwena, then it means wena olunye unyawo lakho, not completely but olunye unyawo lakho lulaka evil. Now uma ke sesisebenza indaba yaka evil, masithi feed your spirit, sifuna ukuthi when you taking that bath, when you are in kulolo mfula uzwa lawo manzi, sifisa ukuthola ukuthula, uthi usuka lapho ukuthola ukuthula. So use that space ke, or use that time, or use that moment yokuthi ulungise lo evil ukuze completely move away from the evil realm or from the evil world or evil space, ungene la ekuhlambulukile khona, usho kanye nathi uthi ngaye konke kuyenzeka, ngoba vele kusuke kufika into ethi lana lona ngeke ewamxolela, ngeke wadlulisa kanjani nje enza ubuhlungu obungaka, kanjani nje angenza kanjena, kanjani nje abukisa ngami, kanjani nje wangishaya ngazi kaba nalesikhala, mhlawumbe uyasibuka, mhlawumbe uyasicabanga, mhlawumbe uyasithinta leso sikhala leso, kuthi kanjani nje yebo wathi wafika ukuthi kanjani nje ngimxolele, then you part of you uhafu wakho ungalaka evil. Now sifisa ukufixa ke sikulekelele ukuthi leyo nto ingenzeki kuwena, ungahlali ka evil ngoba akuyona indawo emnandi ukuhlala kuyona. Bheka nje ngoba uma ulapho kulelo lizwe lakamoya, okunye ubuye ube ngala ngoba kokunye ubuye urizine, kokunye uphinde futhi ukuthi Cliffy, once wakanjalo kusho ukuthi kahle kahle completely wena wakayibambi le ukuthi ngaye konke kuyenzeka, umoya oyingcwele uyakwazi ukuthi akulekelele endleleni, kodwa kahlali endaweni enamafundululo engcolile, kanti futhi ingelosi esihamba nazo ezihlambulukile, ezinhle, ezisilawulayo, ezisigayidayo endleleni, nazo ngokunjalo azizukusenzela umsebenzi ukuthi sixolele ukuthi sidlulise izinto, but nazo ingelosi zohamba zokuzisibonisa, zisivezela izinto, kodwa masingafuna ukubona nazo futhi ingelosi zizoyithulela nje zibhekele phansi until we realize ukuthi lento yinto ekufanele ngabe siyayenza, yinto ekufanele ngabe siyayilungisa njengamanje. Now ngifisa ukuthi while we still recognizing our spirit and whilst we trying to feed our spirit, asibheke lento ngakho ngithe ufuna sisondeze kwinto esiyenzayo thina emakhaya, neyenzakalayo kuthina, neyenzakalayo right now. Yabo nje bangikhuluma, mhlawumbe mina omchifikelayo, mhlawumbe mina nje lo ngamfundi, mhlawumbe mina lo ngamuzwa, mhlawumbe mina lo ngamboni ukuthi fanele ngabe angazi ungenza njani, uphihlize TV or uphihlize radio or uphihlize la ngibona khona, ngoba akukho la ngeke ngibone khona, akukho la ngivaleleke ukuba khona. So that should say something to you ukuthi uzothi uma ngabe uvula iradio uyizwe Indlovukazi, uthi uvula iTV uyibone Indlovukazi, uthi ushintsha ichannel uyibone Indlovukazi, uthi uphinda futhi uye emcimbini naye Indlovukazi, uthi uye enkonzweni naye Indlovukazi, because Indlovukazi everywhere, ithunyiwe, isithunywa, so utsibe everywhere. So mawuzocikekela leyo nto, uzodinwa leyo nto, ngenza isibonelo ngeNdlovukazi sengishona nomunye nawe omcabangayo njengamanje bangikhuluma, then une problem. You need to fix that because you're not at peace, you're not completely kulokhoza kumoya or spiritual world le ehlambulukile, kukhona ukungcola kufanele sikushanele siclean. So this thing yokufeed umoya kusilekelela ukuthi noku-understanda izinto esifida ngazo ukudla kukamoya, kusilekelela ekwazini ukuthi sikhiphe ezinye izinto. Believe me, lento engiyikhulumayo ngoba ngithi ngaye kuyenzeka nami ngawuhlala u10 years, nami ziningi izinto engakutshela zona ukuthi hey la benginyanya, la bengicikeka, la ubengidina ubani, lana bekwenzakalani.
ngihlala isikhathi eside ngize ngafika la ekutheni no kahle kahle asikho isidingo sokuthi lo muntu ngimdinele, but angazi ukuthi okay uphila kanje and ngiziseparate kanjani i-distance kahle kahle ake ngithi ukuqhelelana kwami naye siqhelelana kanjani abele exist. That's when I realized no, I am moving away from the spiritual from the evil spiritual world, but ngingenela kokuhle ngoba bese ngi-understand ukuthi ayibo idalwa lezi udaliwe lo muntu njengoba enjena and njengoba edalwe kanjena then kusho ukuthi mina ngizofundiswa or ngizokhuliswa kule weakness yami yokubamba amagqubu, le weakness yami yokuzonda ngizokhuliswa ukuthi nangu khona. So quickly I must find a way yokuthi ngizo-exista kanjani ngoba ukhona everywhere naye la ngikhona ukhona espacini TV yami ukhona. So kusho kufanele ngithole indlela yokuthi how to coexist, then ngafunda ukuthi umuntu coexista kanjani naye. Like one nje into eyangisiza kakhulu uku-coexist lento yokudlula kumuntu and understand ukuthi kusho ukuthi umuntu ngoba makuthiwa i-creation umuntu wadalwa wasephefumulelwa ngomoya oyingcwele nowasephefumulelwa ngomoya kaNkulunkulu, then it means the muntu ubengenjena from the beginning, khona into ezimshintshile. Now kusho ukuthi dlula ke kule bese ubheka isimo salowo muntu ukuthi yini emshintshile and work on that. Uma kuumoya omubi lowo, then when you have the power and the authority ukufight leyo nto awuzuhluleka. You have the power, you have the authority ukuthi ukwazi ukulisana naleyo nto. Dlula kulo physical obonayo njengamanje ngoba kunomoya ngale omphushayo yena ekudaleni kwakhe emaphakathi aqale abe umuntu omumbi ngoba kwaku-understandeka i-mandate sizokwenzani la emhlabeni, naye wayezele lokho kuzolungisa okuthizeni, but ngobude bendlela noma-forces amambi nesimo wangakwazi ukuthi ahlale abambelele kule nto ukuthi mina nake ngikudalelwe kona, walutheka naye babamhlwitha kanjalo. Now sekukuthi manje wena because you can see that it's your duty ukulungisa leyo part so that wena you always be at peace. Awungadinwa ngokudinwa komuntu, awungazondi ngoba nakho umuntu uzondo omunye, awungazondi ngoba nakho mina ngimfuna usibani bani nawe usuya lapho. No, you're not supposed to do that. If you want to live isikhathi eside ngokukamoya, kulungile inyama iyenzeke okwenzeka wona kodwa asikuvumi ukuthi uyenzeke wena umoya uconscious. So sivuselela lento yakamoya si-understand siulungise sihambe ngomoya weqiniso wokuthula nothando nowoxolo, sisho futhi ngaye konke kuyenzeka. There is nothing impossible. The higher power that brought everything into existence uma uzoyi-understand uyiqonde. So kuyi-understand uyiqonde, understanda wena qala ukuthi uhlobo lo muntu ukuphi, then ulungise leyo part. Angifuni ukuthi ngize ngigeqa amagula ngoba sisanazo isikhathi, sisanazo futhi nezinye zezikhathi esizoyikhuluma lento. Umdalo sasinikezile ithuba asilisebenzise ngendlela ekuyiyona. So cabanga leyo uma uhafu wakho usathi cliff kusathi move ke kancane udlulise futhi uxolele usho lo bengazenzi khona into ebimngenile bese silwa ke sonke nalento emngenile nalowo moya omubi ngoba asudinga ukhona phakathi kwekhaya, asudinga ukhona emsebenzini, asudinga ukhona kubangani bethu, asudingi nje umoya omubi womona noweqhubu nowenhliziyo nokubulala. Ukuthula makube kunina nonke. Ngiyabonga kakhulu.